وزي خدتنا ولكن نشكينن ما جاري دير كده ولكن نشكينن تفكين أنتيكي مؤسسة حكومة نجودن مؤسساتين منا أتوسع من دريه جانب خنطية في جيزاني حتانها ودري نبكية دوبك يا دوانكي وفي سيادة القامجوكي قيادات سياسية كردية روسيا وأوانات خازن بس كرد بسكنن أب خوينا شهيدة يريد كان نوش مرة بكريا هوي ما في كردي سوري سلاح هر نخوشی زیادتر که هر دل ایشایی زیادتر که هم جیبت بیشه یعنی تر هر دم جی گمهول هفدورونه او راستا بفان باوریان پاکروان گوتنا راستیه تفلی شورشا سوریه بو تاکو هاتا ترور کرن پاکروان نصرالدین برهک باوی علا لگنده گفریدنا یه سرب دفر آلیان و لروجاوای کردستان سال 1960 جدایک بویه خوندنا خواه سرطایی لگنده خو کر پشترا خوندنا خواه قوناغ آمدهی لباجارو که چلاغا بداوی آنی داکو بری خو بدا پارزگاه حسکه قوناغا ناوندی لدبستانا پیشسازی بداوی بینه پشترا باورنامه پیمانگاه پیشسازی بش الکتریکی لدیرازوری بدسوا آنی پاکروان نصرالدین برهک یدس پیکا جوانیا خواه تفلی رفین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو جبر باورین وی بهز و رامان و پشتوانیا جوانان کار دری خستنین خوندکاران ده لچلاغا حسکه و دیرازوریت کر شهید نصرالدین برهک باوی علا خورتکی کرد پرور جمالباتک ولات پاریز همی جوش خوا همی جیان خوا خباتک بیر وستاندن بردوامیا خبات سر همی استا چه دا استه رخصتنی دا جهه کیوی تایبت ناو رخصتنین پارتی هبو در سوزه گلک حوالی خوبو يعني قريب وهبالا حميا وك هف الوابنر والوال هف راقر هر وسط ناف جواتا كردي دجي جهة كوي تايبت بيوندين باش نافيناوي وبيو معقولة دفري ده هبو كي قالك صلح وآريشين قد جواتا كردي وناكو كي قد شيربو دائما تدا آماده بو حاضر بو چارە سەرژی دکرن بێگومان بیرانینا کۆچکردنا شەهیدێکی وەک مامۆستا نصرالدین برهێک بابێ عەلا جهێ بیرانینێیە گۆ لە هەنگێکی وەک وینا سەڕێ بازێک پیرۆز دلڤیا مرۆڤ هەواڵی نوێنا ئەنجومەنا نیشتەمانی بێ پارتی دیموکراتی کوردستانی سووری بێ گوینا پێک بینێ دەرسەکە ئەv ji gelek kesên dipayr şehîd bavê Ela'rê gibên. Pakirova Nasreddîn Birhik cihê nav ji veka Kurdî pir bû û xurt bû. Yek ji endamê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya bû, çalak van bû, gelkî weke dibêje pabend bû bi pirzgirêka Kurdî û di ber de xebat dikir. لێ بڕاستی ئەو خەباتا بینە چاوەڕەشیش ئالی ڕجیم هاتیێ و ئالیێ پەیدەی دەژی. پاکروان نصرالدین برهێک ji kongrê pêncan ta kongrê dihan beşdarî dê kongrên pedekesê de kiriye û ji aliyê hevalên rêbaza xwe partiya xwe ve hatiye hilbijartin. Bi kar û xebata xwe û baweriyên hevalên wî jê re pile pile di nava refên partiya xwe de biserket. Taku di kongrê Şehîd Kemal Ahmed Derwîş de sala 1998 de endamtiya Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi dest ve anî. Piştre ji bo endamtiya Polîtbîroya partiya xwe ve hat hilbijartin. شهید نصرالدین هەلویستاوی دیار بوو تجاری لە ئەسەر خوا قبول نەتکردن خودان ڕۆلەکە گەلک گەلک گرنگ بوو هەندێک پارتیا خۆدا خودانێ بریارێ بوو باندۆرە خوا لەسەر تەڤایە تەڤگەرا سیاسی هەندێک کوردستانە سووریا دەبوو و تایبەتی پشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی هاتە دامەزراندن خودان باندۆر بوو لەسەر هەڤرێزên
خورتا ايكو ويتشاخي بخارتي لديجي رجيم بعث رابون جبربيكي بلان هاتا هناندن كو لدسبيكي كسين وكو شهيد نصدين بهك ورن دور كرن انكو ورن اغتيال كرن وتيرول كرن شون ويرجي براستي نتفقرا سياسي ونبعتياويجي حلبيتا ونهاتا قهرتن ومعنا بشي سلكات شورا شده جبربي چندجي لانا تيرول كرنا شهيد نصدين بهك بردوام كر لسر آسي پارتیاوینا انگو او کسین کو هلویستا شهید نستدین به هک شوپاندن و بردوام کرن او جی راستی رواندن و زندان کرن و نفی کرن و اشکنجه هاتن و وکو نمونه ماموستا بهزات دورسن باورياوينا بذيري بازي قلقي دهات ودوجي دجمنات سكني قد دوجي رجيمي دوجي مستخبارات دوجي افنريني تندرو دندري تفقرا كردي اللي مخابن دستي قدري جمع خرطر بو كاريبو في دنجي راستي بطفي وأوانات خازن بس كرد بسكنن أب خوينا شهيدا إيريك كان مجمرة بكريا بوي ما في كرد سوري صدام حسين ديكتاتوري فاشي لكتاتا سيمايا بصدي هزارا كشن بلادتا بازاري كندا ويران كر صدام حسين شو كردستان شيبو على كردي هذا باوی علا د دەستپێکا شۆڕەشە سووریەدا تەڤلی ڕەفەین شۆڕەشێ بوو دوپێشیا خۆپێشاندانێ لە دژی رێژێمە ئەسەد لە ناوچەیەن کوردستانە سووریەدا دمەشی و جێ خۆ دەگرت داخوازار و خاندنا رێژێمە ئەسەد کرد برهێک ji kesên xwedan rol û pêgeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarîxwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewn û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir hebû lewma tim û tim cihê armanca rejîma Esed bû di berdewamiya xebata xwe de gelek caran rastî gefên di jêmê de hat di sala 2004 de piştî raparîna Rojavayê Kurdistanê rejîmê ew girt piştira sala 2009 jî careke din ji aliyê rejîma Esed ve hat girtin û zindan kirin lê bîr û bawerî û îradeya wî di her careke ku dihata girtin de bihêztir dibû ji kiryarên rejîmê û şehîd Rişdma li ser xebat û bîr û baweriyên xwe şehîd birhek di roja 13 Sibata 2012 de dema ku karekî partî radibû li ser destê hin çekdarên nenas yên devnixumandî li ser ya gundê Genco hat armanc kirin dijwarî birîndar bû ji nexweşxaneya Nûriya bajarê Qamişlora hat veguhestin piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştir giriyeke bilez jê re hat kirin lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiye û Kurd û Kurdistanê bû دائما كرديتياوي البيشتيا بارتيتياوي بو برحكي كردايتي دفكري نبرحكي حزبيتيا طنج دفكري كسين جو او بجارتن جبو وبدن بشتن خستن دنجي او دنجي ميراني دنجي وفاداري دنجي التزامي بقضيه خجوي دنجي فمرينن وخستن كسي غير يجي بترسينن جو شوپاوی او شوپاوی دا جوت بردوام نبه جوابی جی خسارتک مزون بوش تفکر سیاسی کردی خسارتک مزون بوش پارتیاوی جملت کرد تباره البيش بو البيشيا ملتي خبو نك بيشتوابو ده هر كاركي ده هر اوايكي جو تشيد بو البيشيا جهد كارابو جبو عرديوا تكليب كسي عرب ومسيحية كرن جبو ماذي ملتي خوا جبو مسلي ولات باريسي قهرمانك بو دهات نشاندان بو تم اوي حسابي مرني نتكرن دبر قضية ملتي خدا دبر ولات لي خدا دقو كسك نينا يعني بيجي ولا ابو علا خطرك يسمى تشكيل دكي جبر التجارة حساب نتكر جوهنك دربك جديدن او درباك ولو يحسب كل دربك غداري ببختي لي بدن ولو حسب تقول ما تم دايم تقول اختي امش كرديتي ردكن قالك اخذت احترام ولي نيج ما ربكي حقيقتي دجي ابو علاش كردايتي ردكن
نش حزب خوتنی رد کرد اجبر مدرسه برزانیتی در رابطه خو نهج برزانیتی ممارست کرد واقع عملی دا نصر الدین وک کسی کی کارگر و خباتکار تم ند ترسا و راستی دگوت و تم بقهرمانی خبات کرد وک کسی کی لهنگ بو وک کسی کی پیشیوان جبو حمو ملت خو جبو آشتی جبو وک کسی کی نتوی نبس کسی کی پارتی تنی خودنه دوی اوای جانا خو کر خدمتانه تو خدا روزی که روزا خانه دا پاش بر کردواری خوشی جوبر حزب خوشی و ام سوندت خون و ام عهدیت دینا ملاتی خوشی حتی نقطه که جمال باطا ما نقطه خویش مال باطا مالا برکت ما بتیده هیا ام پای شوپاوی و یا پارتی و برزانینا ام سوزید دینا ملاتی خود تفده جبرگ و ام علمینا ام في خطانك نبردن وام الدور في الشوبا ركاب برزاني بخبن وهجر هدفه عن حزباي وحزباي بيجكت وهجر هدفه عن قضية هردر روج بروج ليش كذا ما بتقرر جبر لسر نهجك خرط لسر ربازك خرط ربازا برزاني نمر وبابي على لسريا شهداء بني خدشو شيء بيش برقة شي برزاني نمر شي قاضي محمد شي شيخ سعيد شي محمود حفيد وشي شهداء شورشا سوري وك هفاري با مشعل تمو ترم پاک یه پاکروان باوی علا لزیدیوی گنده کفریدانا ببشداریا که جماوریا برفره جه خلکن دوره و همو پیک هاتیان اندامو کادرو سرکردو آلیگرن انجمانان اجتماعیا کردی لسوریه بخاکات سپارتن ایدی هر سال پرورن کردایتی و دوزا کردی سردانا گورا پاکروان باوی علا سنبلا آزادی و خبات و گوتنا راستیه دکن بوگلان گورناوی دخملینن شهید خواه شهید کرد و کردستانی جاردی به بیرو ساغدکن وکو زار توایا کردین رسن خودی باوری دو کردستان سوریه ببیجه ام قد تشبیر ناکن پاکروانی لهنگ مالباتا برهک جی ایدی دریجی بخباتا شهید سرکرده نصر الدین برهک دا دناوا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و رفین پیشمرگین لشکر روشدا بدهان جوان و خورتنوان دریجی بخباتا ویدان و تکزیل سر تکوشین و خباتا نمر باوی علا دکن چاوی وان لریه گوفگرن کردستان سوریه و اولهی ملت کرد لکردستان سوریه و سینورن کردستان بپارزن الشهيدة روني السترة بلند الشهيدة لهنجة شلنجة لوند الشهيدة روني السترة بلند الشهيدة نامري نامري تو نامري 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 تو نامري تاجني خدا سنبخنات ما بين إكاتا هاي ربيعنا تاجني خدا سنبخنات ما بين إكاتا شیر کردا ای بابی علا جانگوری کردا ای بابی علا ای شیر کردا ای بابی علا جانگوری کردا جانگوری کردا
خنجری خاین التدام گوت ناراستی ناگلی مدام